I was a pilot, then the landed there. Well, here, whatever you do. Until then, I was that People's Forum. We see the PR say, I try to be a come did the Lakum. You don't call fa na. They don't call in Chibiana, Yakudin Komo Kamakama. But my enchia DC, no, I only didn't tell Brim North. Na Yenchia ASP Edmond Ejekum. Yeah. Yenchia Brim North phone, you know. Mabuno more Timika say, yeah, yes, Yenchia Munina, Bibia Kamakama. You better back now. There be this Brim North in Community, and here the year so at 2 years. For now, dear, you caught far. Nah. I go see, say, a senpai, a crowd, or baby, or be a quay, now, you dear Coso. And then, Yawada, Yasia Shiabu, Obashami, Janakudum, na Obebisa Sanya, be a me call a Posoaka Chinam, and Tissa, near him Sanka, baby, I'm a bejin idea, a perform a waha, our mocopo soko ye number, Eddie Bishop, my bushia at Tombi. Nemum. Me kaipa se January bosumia yesimo exactly 24th afimo ada school nkola nwotwe omo fi school eba nsuo efomo ya na ke nim said ye see afi infitiase no ebi ncbo account that na ye wo May exactly a week ago last week Wednesday and nkola mako nkron omo so omo fi school eba fofie antwata mejina ha aha fanafa na fanafa na oba fana na oba enkran kasa mu a etwe se nsua no eni ntina vigilance nsua no fana no Waga South municipality in the Greater Accra region the People's Forum and ya de bro efiha live medini kwasi asempa Adom FM Adom TV yamincha de ye bae ye kroketwa bi na obehwe omodan a omodem efe obi beka say dan we me ba me ne omo chichi nkomo no mo say dan we bibia bi wom air condition na the small community na wa ha no aha ne anuanom makoma konkron we fi omo ko school ansana arehosem no esiye ye bebu awrem ne ahwe ne anitimamufo wa ha so achichi nkomo na afi omo hawo omo tumi e de ato yanim yenko ne yenhwe said the community no etie I was afeni aba be ra community na wo hwe mensa benkum mensa nifa so a obehu e brand dan fefe kama aha ene edan a omo otasi e wo hwe mensa nifa so a kama fefe na de de wo me say dan ni bi wo ho se enyu a na mo de rubber edi atoso se de be ya nsuo entumi nkom na me bi se omo se anyem bia aden na ebre na fe rubber omo se o ebre na eba ne sa na ye nya bia ye de rubber support ya etumi eye na be bia temamu fite no ye ne omo embe twetwe enkomo ya ba ye hia emrantie bebre na emrantie no omo wompoano obedu ebi mu anima ye bose na otimu se brishi abo areho ene wo fana ekrom haga South municipality yendi kan bonra apatana se omode ma yakwa aba na fe ye ne empanifo entwetwe enkomo papa me pacho good morning morning bibi aboko dia boko do ba dia na pacho from say afa Victor Ayekple but what's na hand fi saying Fia dia mi togbi no nya fi vaji mi afofo mi va no yin ta o va fia 1969 ike mi togbi over ta yo va fia a fi vaji mi dada o ta cha fia ya cha fonto al mi la ngogbara ka cha fo va rupo la mi ta fia ji mi va la fi la chapo tetem va ta mi va po mi va je a cha to chu do mi la mi ale la ka fi mi va je akpo ya ka la fi togodo ta fi mi va gere togodo po yi ta mi va gere togodo ko yin okay mi po ba la fine na mi ai ke mi no do mo chu no fi no do Amada ko edoka mi wona la fia. Mi kplo na ro.
Well, I was the Opatria so my Abakosem Kakra or say 1969 and Omuna Nanom Eba Chichiri Crowway. Now Omuna Nanum Chichiri Crono Nanka Edikai Eben Epono and so Nam say Eponu Yiri etumi ba a piano munina ababegu ha me bisa say ejuma poti no moye say hade omoya apofo omokoposo no makwa akochinam omo ha no ensign we de nchechemu no de ma yese de be ya fana krono ye beti ase mame ne eja we nka say eja mpacho say frozen bacho frame Christian Fiadu bacho say Christian Fiadu e bacho so ye de wa mpacho me ye pujuma na mi ba hanu ayese afi baku 20 nti ye brewa hanu bebia ye wonu enya oho na ye wasisia isia ponu yiri ye san na ye bedu hanu na ye wo nsu mienu finfina nti sunu taya etumi yi ye na ene ye bamu na so nyame eni bebia ye besinti na ye wo hanu nti se nsuo no eyiri na ba ha na efa mo dan a ehfa na ya mo kɔhye taya ekɔ side hanum se bibi wo ho no ye kɔ chokumi na nsu no kɔ ya na ye baba hanum I'm saying the People's Forum live here, the FIFA na bro, our South municipality within the question sempa Adom FM Adom TV joining on Facebook na afi share community no said the city mensa kapeni ba ko wa eja me ba good morning Morning, me dakwa. me da ko what happen ni na lafia Oh, me la via, me po ina problem adek plovo, problem adek ple adek boge. Me no fia. Abale ngogbo to gbe na me fufu e no fia do ngoklet me to bi o we la fia dari. Alaba fia tsam me ple do to we nui. Alaba chafu bo furere na ma. Anabe o katan o wa gble do ri ko jo. Alaba me o ke la fia rashi. Atsa me fia me lo. Abana mo gbe na me le to me le kwata poyi. Chafu ba re me fi me ba khofia. E wa na fia me ba laji. Alaba fia me le fia chafu ka ba fam kokoko. Arumia kuta pare ikabe onyete fa adamiaji amarova fi ami mi gbe na o motan woni alaba lokoglo ni ko jona alaba mi ku te pare la pa igoma ne ba du ma robo ko na mi nyefa na to kata mi yireji nyata yireji anyu fine alaba ya bi vasku yi plus ku ko plan mu gaza plan mu tutura fma adamiaji la fma goma ya cha bo ba fam kokoko da mi ku dam na jiru do be okpere miam Medaku consider ivaye na no afi mi avio ocho school bona achivachowa mieli amabameli alaba mi toto yegbo kada mi toto yegbo via mi va nonyi na mi gbo na mi va no popo na mi aro ke fu no kota wo alaba koliari mi kata mi shido ya fma ya tapo yele ma baba be de vi ochi toma alaba mi va lawo akula ire kolebuye ko nana mo va joy man devia onto no do akuma manya wo nto we devia de ku ama ku machiu nya tapo machiu awia odo abo ma lolo awia oto no okumeta awo agba ogban na mako no yina onto ku garara fu mayina alaba devia no okuma nchoma oye okuga ogara bo masugbo ikebe o hembe o lankura nu amara kama la fama roda nguni o ko ta wada to ko ba che kingara wo ma ko ko wo ito awura vita matala wora ma gbangbio ko ala mai ya bala mai kaka ko un ma ko wo iko awo ba cho le yo ka to wa ito inya bubula obu nchoma Adamsia ayara hosem afeni eduso na o train se enanu kuada ekwan e fa so a yankole yenuanom ehwe mo nkwa ewo nsuo nem well mensa yes eja mbache frozen bache ye frame Seviate mbache so watna han fie sen ufani ma yuega okay ufana wiem ni ye bia na ka SHF o wona ni mele nchemi na bia ne ma ni wo yo mi bia ne ma ene yo ton dani o ba she bia ne agbene ma eta wo yue mo ni wo papa yue ka she wo shipon ni o je ko ni water o na ka shipon le water o lele no ni je
ma mi light be nu be wo wanta o ele mo mi ko ni wa enye hele awo no ni wanta o ji pipe kan mi ko ni wo hu o gbe ke bia ya agbene o emba na mi bia na ke o ya charge phone bia le wo ya fast gbe ke bia school ya ke no fia no fe e hani won pin wa wo pa ma fa ko ni wo na no ko e ma light pe mi ni yo bia be light mi hin awa le ni wanta o le agbo na ke ko ni wo ke gbe ke bia a ya suwe gbe na Abusia watchim Rebecca said mo amote nkran no and the mo beti ase but kakra farm asum no na ochim or hawa omo fam wa ha and said the nsuo no to a esifa ha obo na afen kola ne school kom se nkola ebetwa epo no akwa abada bia eyade a ha dwen ye pa am ne opani ba ko so nkasa chema the frozen. My name is Desmond. Your name is Desmond? Yeah. So how long have you lived here? For no lighting 10 years, but I normally used to go home. And how we are suffering here is too much. At times I ask myself, are we not Ghanaian? You know, it's very so painful. We are living here without water, without school, without hospital, without nothing. You know, it's very so sad. And right now, I think the government should help us to get out and land. And I think we should move here because what is happening now is very so risky. You know, so we need the help from the government right now. So we are talking because you can see a whole village. We don't even have light, even common pipe. We don't even have pipe here. You know, we don't even have anything here. You can see, but when it's time for election, you see people will be coming here, be jobbing us, take our leaders, just find some 50 cities, 100 cities for them. Then they begin pushing us. We should go and vote for them. You know. And after the voting, we will see them again. Unless election time before they'll be back here again. So right now, I think we need, if the government wants to help us, I think we need a light, we need a school, we need a hospital. You can see there's no clinic here. We don't even have a clinic here, you know. So we are very so tired here. So I'm still asking, are we Ghanaian? Like, I want to know, are we Ghanaian? Yeah, that is my question from the government. So where's the nearest hospital from here? I think Chokome. If it's Chokome, you won't even get it unless how they call it, Botiano. That's where Methodist School. I think those area or Old Barrier side, or you can go to Donsoman. You can see the distance. And how do you transport the people? We use our canoe. We try our best to use our canoes to transport them. Abusia hayasamo let's also netia we mono kania omunni bi nsio omunni bi clinic kra bi ni ha ba me ba ha me hu nkola bebre wa ha ade ba ko a mebisa na nti se ba ne se awoka oba omoye den ana omutumi ede ne ko nearest hospital mano ewo ba me hu chairman ba choboko de boko morokunya fogbo ma dodoga okay madaku doba moroku clinic malami asila afia morokunya tabe konji amalio okay ana konji melewa mapobe nyonu ojivi la fiza aleke mi wone no nyebo nyongu fufu o na vijiga la afia mi ko na hu mi to na toji close ama na nye zame ya mi ko na ko ina la Badwam afia moji na virio yo moji na virio mi ko na hu chofia mi kuna na mi ro moja mi ba ko na tezi afia ko no ina ra konji Babelenya ba aziza ke ogaba buru mi anwofia ya magaba anyo kura mi ba la tobodomi atobodomi la aziza ba nyiko katana mi bo nyana kamali mi ga wogo kama mi kobu na mi abi ojedo mi kobu kuna ko ine ngodo amala mi asio kaza amala mi agbo chi amala mi agbo leta amala mi agbo gaka mi jagba ba kuna chile plaku aro chokome mi kone de na galon mo akone ba Adom apiba no zaza ta mi ba mi alan kura kama una mi azo awuyo mi ko choto po anya agba people apia fumala mi asio ifla mi abio na school bia emi ga ko ga klovu akoye ave dawu abu apia ro mi de ne tete gana akoye ta nya mi agalan kura una mi akpana mi enti ba we busia ono so ne de tudwa opache se kanea eni ha clinic eni ha me bisa ne se me ba yeso ba hu se ema dodo na awo enti se ba se
awo kan bi a omo ye ne sen o se awo kan bi a omo de no eto kodoɔ no na omo de na atwansuo ansa na omo akɔ taxi e de akɔ the nearest hospital no any idea how omo afei so omo ba be create krofoforo bi wa ha ache omo mu nsese omo hye epomienu mfimfin nti epomienu na afane nyina yiri dia na se asem na aba no me se aka ma me ba koso a mama leke na fona ma arako e meleko nko de arako nko nyenye masikwasi anti mensi meleko nuka ne wona lafia nya na yile manye ala yi ta peneni ne ko yi la lafia nyama vadu ya mafia avadu ya ma 1984 ta nyama lo le do ma fi mieva kaka mieva do nyata pa do le kaka ka chapo ma kan fi ma choko ba do chapo re do kata ta fi mieva la ava wa ba o jaja ba fi mieva da nu godo le na le ba ma ta yo ba jone no ma ba chapo mi ara hu kaka ka ye mieva ho fi ya ha ba ngure kan afi mi ha bali ta mieva le na ma chi gara ba ja ava na ba si zan ba ngore afi ya na mi yezi zava ngone na ma ni kpota paraka o ye bo yo nwe afia ha mo gbabo ma ga nwe ta agba ma gba mi apo ho ma kata oro plechi mi fo mi apo nu kata kore bachiji azon achi avavan kole apu ta swe ko ba so mi kata mi lo mi ado ku dara pupo oji ta ma opa ma nu vava ye zado ezama yo ngochi afia gbia ye zama yo gaba ngo fia goji ha afi wa ba me ba po reviare tayo va jona na ma review mi te chanyi no gaba review na nunyi ko ma ga yisuku ta ma yekero chechi ya lafia ava ro suku ta mi na ba review no suku yimure tafa nya tafa review no yiga suku da o ku ga klabu afio yire suku no ga gbo na ha do ga yiga ku afio ga va ava nya ba ava na ba ava nya ngble gara na mi la duya mafia goji nya tafa ha duya ma nto ha ye ha foji da pa ma ba la mi asio ne mi chomi katanya yera puchin ara ita foti ba onyo na ba la puchin na la fodi banya ni mo kokko tingu ma ba kpo ba ayo nya puotaro jijia ala ba nwucho na yapai nyunwu ha na yapai kaka na nyunwu loro kwiko ya figoja nwucho ha na loro kwiko va ka figoja evativo tanya hanu ma abanye nu ike no furam na nyesusu aso fiagojia ava zu aba mi va aba dura ka fifi adu mu toro ko va zu su efi atan adu lolo gan fifi mi va zu su la fia mi va zu su la fia du mu to ava zu na ma raka o ma va la mi asira du mu ama ya na ba he na ma no viola nyigba di fike na no violon gala ava na ba nu ya kata va jojo ma ava to raka ma o ma wota ye nu ya va jore mi avioji mama apeka ka da be nu ya jode mi avioji no ke tututu ejo ni ajora review ji amara kama atesi anyam kaka anyi choma akura magbaro ko miecho putagbo ka miecho putagbo ko nye pre vinyara ka haya vi o ma vabuta nye vala tita ko o review magbo cho suku ka no ko mietara atomu vie ko miecho ya se bo review tito o mi amagan yo le konta ofa o cho putagbo me ba yo bo ma da kuku no tare no ho ne mi to bo mi avio tito ma lo kasa opu do yira afima goja nyata pa review kata o chito ma vava maraka madogo hafi va no oji o form da kara toma nyata pa anya no blani nu ta maraka manya no katututu nya ajone na ma afi review o yi na ma mama kwe ebusia we dey me born it off but say see an wa join here high Adom TV ni Adom FM the People's Forum and your defeat for mama amene ne ka say o patch say omo hawa omo wo e say there ensio agi krona fa light e bi ni ha o hwemachi a ensio to panti say ensio to sana sure monkwa last Wednesday no so to say ya rehosem see the buy but ade achi na wo ba ebe ko school a oba tan won sunu mu every say kwa okoi unnim de ebesi because there be ankolai omo twensio na makọ school na masen twensio asen aba enti
ebeya komu hia school ka community a na tumi aboa omo ya du ba bia ya reho ya du ba bia be ka se busuan shedin ya du ba bia be ka se emomo omo ko nyina ya akọ edin si ebesom yenuanom omo kansionum yensa ka ba ko maame wa ha ya ne no eba be twetwe nkomo mama mele koleke tondo blugba tondo blugba ba che frost ya fra me fortune amanu acho o onkola asai miensa o onkola miensa e ba cho wo maka nkola na mo afim no acha na ma shade why bibia ye rade o mo fra san na ka ho mienu o mo fra mienu e ba ne san emre ben na mo crass o mo kosku acha ukwada no mo kosku na omu kosku ya omu kosku ne ya na ede omu kosku na ukwada no mi ameka ho na mi de mofra ne kosku nti mi nso mi ba efie no na mi be se kompa no nti mi be du fie be se 5 mu na mofra no omu mba ya nti ho na mi ana makuma tu ya na mi se mbi sa mi ma mi se adentina by this time mofra no mba na no nso se ya mpo ho na obi tie mu ka se mami yesi mu ba na butu nsuo no mu ho na mi di kikamu na ya mu hye efra amanfo se omu bebua yom be ho na mi di mi ka na mi ekọ mi hu se nkrofo nso apia omu di mechi bebre nti ya mpa se yekodu nsuo na no no na ya raho sam mofra ni nyina omu ewo nsuo no nti na me baba ko no ye ketekete kura ani mi sister ba ko nso no se ne ba ne ye ketekete omu mienu nti mi won nsuo na chi na mi hu se omu di mofra mienu na tu oma form ba ko no omu di omu tu oma bete omu di ko ho na mi se omu fa mi twa nsuo na mi twa nsuo no nti mi ko na mi hu se na me ba no ani mi sister ba no omu di omu ko nti ho na omu di omu ko hospital na mi so mi di omu chi mi ko na mi ko hwe na ye me ba no ketu anu ani mi sister ba no nti na nka efo no omu wo nsuo ni nti yakwa pe na doctor omu si doctor ni ho ya ye bibia na abofra ba ko no dia mi dia na omu si onhumi kakra na mi ka chere nurse phone si omu ye bibi na omu fa mboa omu si doctor ni ho nti omu ntumi ye hwe mfa nti onu na mi start esu nti anche bia na onu nsu ewuye nti ho na ye fa mo fra mienu ne na esa ya chi na ya ba mi ba no na mi be hu se mi ba ko no mo yo no so free so ni nti mo yi ni free so ni mu no na mo omu buobuo mo hu na mo du omu ko mo chi nti ho no mi su ya sa mi ni mi da me ya mi hu e se ade we si ni mi hu bi da na omu ko school no first omu ko school na nsuo nda onum se nti omu nanti ro ti se na ye nanti akochoko meba no nti ba se 9 years ni na nsuo kasi bi ba yire ye wa hase yi amanfo wo tataguani kuro bebrem nti omu ya announcement ni yesu ye tie na omu ka se omu ko bie nsuo no obabia omu bie wo first no omu se omu bie nti amambre na omu ye no satam na yese omu ti dede bia ni noise bia nti ho na obi esuro nti ya ye wo ha na nsuo na yiri ye na ye ko atina empuna no na nsuo to ebu ye na ebe fa robbers ni nyama bia aye se ya pata na yina ye tina ase nti ho no ye be hu sade no emu aye din nsuo no apese ani pu ni be ye baako nti ana mpanyimfo na omo ho no musida bi we de omo anye bibia amfa ho a ebe kum nipa e wa hase nti ho no mu di shovel
no mu call baby nsuo ni da sisi no mu call bie nsuo no mu bie ne kakra bi pe se na be ya nsuo we be frim akompunim nti mu bie na ya pa nsuo ade ba chi no na nsuo ni nyina arre wa hase nti ebe ya sa no na nsuo no eka ha no nti se na nsuo ni ye no eye gidigidi na mu sida bia se mu si nsuo no nti mu tokotoku mu nipa bebre kotokuo mu tokotokuo na ye koye adwuma ho ye hihye no tiegu kotokuo nim a ye di si nsuo no ye si ye kura anu kura be ye wes emma nsuo no sa bebie wo so kese nti ye bibia enye ye bie na ye gya nsuo no nti aya sa no na school master na mofra no mo ko school no se da bi nti ese onya kodro bia omudi mofra na etwa nti onu nso be ye kodro baako na obi nso ho ha onu nso kodro di nkrofo twa nti to de bia na papa no di mofra na twa we mu omo anya nipa oje ombetwa a ombekọ no masamba nti ya mofra na ebi mo mu nimse na omo ka kodro nti omo fa kodro na omo di omo nyina omo atinem na omo di ko omo ba na omo pompe na omo nyina omo masamba nti Wednesday ni die na mi aroho ni mi ya ne se mi na mi di mofra no kwa nti mofra ne ta ma omo pa omo ba no omo kodro na omo fa na ye ketua nti omo nyina tine kodro ne ambacho wo ma no di sen bacho ba ko 9 years na ba ko nso okonya 2 years 9 years ni 2 years na nsu afom no bacho na o ka se wo ma miensa bacho nti de aka na infa no okosku ofansi no so na okosku bacho nti na mo okosku wan na de o mo koy penyifo ba ku bi na o di kudo no o mo di o mo twa ebi se onu no wo last year this year nti o mo se anya se o ti na fie nti ade chia ye pe obi a ojo mbetwa na o mo banso no masan kofo ai ma shaden wai busia arahosem na babia bedu be show batan sunumu eya se wankasa wode wo mamie no ebeko school na afia mra so mo ba de obetia ne se wo mana aba bekem ya dia ya Fana community the South Municipality Greater Accra the People's Forum now go show Adom TV now we tie Adom 106.3 FM live obetimi join you on Facebook ma pacho patina se mame wai abusia ikusu yansa ka ya mame ba ko so ha ya ne no ebetwetwe enkomo pacho bibia ko de maroko miawe miavyo chichiama mala kun ko de nganya akbane taku ko avio nene chichiama nyara kako la ko fa nene o aho fa viva nakati tutu ejo oh ne vio fia ko no sukwa imala kaka majo miamitenya ka mawela jipo kwa tenya aba nyuro miavyo sku mekpo obojojo afi mikata mikaka ira puta ke miegbo miavyo mo gbogbo mu mikata mi ojila ha o ko de vio sku ko o mo gbogbo mu ha mi se mi do mura ke mi ba se koko ba o yo mi ba miavyo chi achiama ye mikata mi la duchi mi ko ndo mi ko gbe mi afi ko to pla gba ba mi agbo fia kaka mi ye mi po mi avia raka wala fia wala gbana mi o ka to zun ku son oju amopo ye vro viu vada afi va chan de viu le chia maraka maro gbogbo kaka koko de koji e o ka to va mi enu nya tonya o ra mo sia moto akanya tonya gba mo pe anwoka
ndokutu gaiva yuva kwela tena afiuva yomi ba yokpo Victoria atipo la kaka tena ta moto nova akwi fima yo iba family oyi ta yenye mamle toma atobia kula nyiro korashi yuva ko ra pichao amuva na fia mi gbo no aziza uva na vote pour mi vote na yo nya fofo kan mi aroto la duama ogbo ni no na kama yana yo to atotutu chi ajo iko yana yo ka kan mo ga ko jo na yo ha yo yana chi bla otuto na yo ogbo na ba yo si ka mi ovota no ogbo nya po ni po ogbo nya pe ko avo onra mi ba zizi ala fi o te tu na mi ho aka mi viu katan o dora a chiam. Merci Bale. Well, for Mammy, I'm in a Kasai, ne baka home, ne buy 12 years. No patches as I done on one Kasaka home be, and I'm de Mofrano, Eco School, and son of Mobesia Copos, Akoyo Mojima. And I'm no baby do ye no, na dear Yasa, a bisa say, eh, na ya Mofre, your Monfee school, my your dear Necoso. And ya did the bebo mamma near saying, Colafi school eba, Boma Babe Cancionum, and penny for bo modding, Ebo Remo. Eyi nkola ne bi eka ono ne de ade achi so ansana ye hu ne ba no ye yi na ba na no kre emro mo yi ne ba no na ni boss ohu se ne ba nie na de ba ko ye ne ya se ye betu aba politicians omo ba ha no ma ba be sro omo montu aba ma me omo ba bia so omo de omo de sro de etu omo anim se muntumi nya hwe ma ye kra ye pekane a ene nsu a ye benom but the daya koma super kamoye maya ebeboa eye hospital see benya clinic any school na ye mofre da ne da nyina mo ntwapo anko school mo san mo chia ato yirenchema ba the People's Forum ye de fifa na Gasa municipality Adom FM Adom TV medin ede kwesi asempa ma memben me ma me we so na me ne no entwetwe enkomo mamba cho bibia bokode mamba che frose akos Anti Akos. Akos Amadonu. Akos Amadonu. Amadonu. Akos Pacha wo maka omo a. Omo kansi. Pacha. O mando do sign it. Baako. Wedding fees. Mienu. Baako na ewie. Eye mienu baako na fee mu. Omo din fees. Baako ye 3.5 years. Ene baako. Kani penyu na 13 years. Omudi ehina aka Kitwa no 3.5 years no ono na survive ye number chowen Angela kasi ni penyin na survive ye number chowen o habi oko hospital at least ono dia not kudu no meboa se e ba ne sen patro mi dem ni ho mi kompo anu ata na asem na esi by dia na oba ne catch Angela no o se dia na esi ye o se omu ba no ne boat na boatu ye na omu ye nipa sen na na team mo se 12 omu ye 12 na na team patro na e ba ne sen na butu ye sa man bisano mo se obi omu wo mo di agro ntimi dia meni ho ntimi ni se omu ye sen na boat na boatemi dia menim na Angela no as ono ni medware e ba ne sen no timi survive o so obi na echi no o so obi na echi no na train e film na ne ho te sen ne ho ye o ya sure the hospital no akoye den o so onum so kakra ntam so mu di ko hospital ko check in okay onum nsuo kakra ko ni mu na hospital na infa na ho minimum e penyi bako wo ha mo se o mo fe no so mo fa akora no bra okay nti on na de ne ko hospital no so mo kwa on be twensu ana se ka na de on be twensu so na mo fo ka ko on be twensu ansa no mo fo ka so mo twensu na e di be how many minutes and so mo de twensu na wi patimi de won men na nti mana mo fa ye funo a mo wo ha no mo ko wo ahemfa na mo ko
You call hospital, me dem call Royal. Okay, Royal na when. Our Glefe side. And also walk out, ube transfer na. Transfer na call for car. And then said, "Dear Moya, what have the answer now? Ube fee her corner. They just wait transfer answer. Patron. When transfer, I want to mean call. I was saying some more. At here cross na. Maybe I could be just see a transfer and see a try and when you know here. And until I say, you know, Rehopa. The People's Forum, Fana Gasa Municipality. Mami kona fe mene ye papa bako and kasa me bae me hu se papa ahye na mom obehwe se de time mufu atwa na show mani ma reho a otimu se edin ewa ha. Number 2, good morning. Fine morning. Number 2, your friend saying Johnson Frida Amanuma. Johnson Frida Amanuma. Medasipi. The People's Forum. Number 2, dear now bet me a Kanfa community. Mo how ne say? Maraku Madoba. Yo, Maraku attend do work. Yo, my brother and happy. Nya joa nya bava salim kata. Vo nya jo kunye ba toko do mele. Abumla she ya ko choto. Ka Mama, make me school for no blame, me pepe. I can Akula value. Akula avao, but a phone, a faro, Yamia, Gilabo, the Gara Yamia Hamu. Cabon, Lekamiao. Yaton of Yama Ko, Yario. But Hamamo. Ado jonamba ta platifia melafia ale mi ava mi agbo ado jina mi ba ne pare wali nyon ya ta pe mi anchi la to so goma pe yi pa agbo nyawe pe so ba fuara kama ga nonyu ko vinyoman ama tablubo ya to machimnam fia Finyoma tombe boya ton chena ke to be view ya e ki tomona viwa maton nene ho ama vou basika basike afi ka ho apova afi como é a tomar assim nyam kitere yer kaji mo bon ti abun ya ne ba mo puwo to godo via da pungba avia on va chitoma into blebu koni ko revi ko ya to gudi akamaro me do ma fie ya maro mo lo na crown ma bu view na grave mo na yu ma grave loji akamaro na crown ba no grave mo na yu ma yam ke takama aka kaya do fia o gba ba awa a chorka revi ga get school mo po me ga ku nyento ka chete ku ko school gbogbo ma be idobo akama itu kumi kama gbo ma bi afana ba o wa ku revi ogbon a ro gbo wa pere ma wo nyam ko ko afona nya afona duo aro ba chora mi anye ba nya na me ureka la duo ma fiayi ba suba manya na kpono vi to kudu ko na be ko go ma furaga akpa ko ba ba nyon va ba yose be pa unzo tu ye nye ba pere ngo yo la mi kata akpa ko da mi akpa bagara Everyone back to the kind of Ninchichi Mwane say on also a yene ya pass the course last Wednesday in a buyer, Nin Colamiansa and a came and no a and nananum na a rehosem, any bomb so no one bottle, sending nananum no one cassa and a diomo go could do on diomo cha a co school and so more ban for Fian Tuata, or Munina Efimu, Nemum. Na semba kwa or catcher community ni say and kabomu here a today be more a walk do and so akwala bi ko school na so kotena obi kodo mo se da bi o ma ne ntinem e idea e ha adwen pa enti ogina ha
no pese oka enkabomu se omunyina nkabomu as a community se ukra okodo na hu obi ba na wo ba na wa fanatinem na de na ba se koso na wo ko na o se wo fana na wa fanatinem the People's Forum fana mamne daddy so enkasa daddy good morning morning le kemi fo kumiele le ke ya pa mato o ka to fo ele nwea ne dakpe ani me ku enu manjo awo ha violema nya to bio lama to mi vio ne ni elema de ka fana ni ho ma ba fa demo ho da no kejo ni ezo nya ba mi o fia mi la mi afufu la fia mi va mi to bio ka ji mi la fia tue o la waro mi afufu ji o ka tan wariri waro mi o amiaji eno dua ma fia anu ra funa mi fun ro ko mi no ni mi fa kokuna government aba aw ni o furo na mi achi ma na mi asho karima na mi agbo azizan la fia furo na mi no nu ka ta glom na government aro onu no lawo akamara kama tora kamera mi afini aba zofia asasana mi ka tala gbogboze ya mo mi jiba o obligi atso dome aba gere po ya jinami na tototo kama ga no furo na mi asugbo na ma gbogbo ala ba fia ko nyimi ha mi o do fa mi la fia ajeji nto fi ole waro mi azo nyi so azo mi adon tora ka popo ta emi va fia aso ni o ka tan fa koko na mi mi ya agbre no no po mi agbo para mi o mi anchi nya o le mi ashi aga mi da pe ebusion no so chire mo de course no se ne nana baako ene wom wanya 6 years na de baako ai ha no punto kakra be okay ti ya da mo nyama se ya de mo call for na the People's Forum Jumedia Adom 106.3 FM ene Adom TV aka bom ya de esomo ya wada ebia ene ne de enso ya de akwakogu no nti ya call for na ba bia emofra omo edi emia omo ko school omo nam kwan so ba te kodo so de se kodo be muntu ya ko wi akire enkwadan enu agu ensum kwadan kono ene beto odwa se wotina nanom ewo ensiedo ewo sa briche kesia ebo oman Ghana mama fa happy birthday enko enfama Mrs. Sarah Awudu okay hey Abdullah Awudu video yanka say general manager and wife eti Mrs. ya we show happy birthday yame onhiraw onyo kese o ma tonko so nya odo ahofama ene fire hunhum ya wode eboa abusua no ye nyina do ye pa sen watu wanim dia ma ye general manager nti eno no so ba pressure wo musa de yakura wanim tie nti na what the pressure no aba efom kakra everything also again happy birthday enko efama Mrs. Awudu mama ko amanso na me ko di enko mene Brem Not DC Raymond Nana Adamte enko di enko no pani edi nkomo about galamsey yakoso ewo Brem Not enam so bi mani panson abeto just wokubu aka manase amotina nan ewo ensero ona bodi silti aka mo acha na pai eba bedwam dwumade so mejo so boko de obo de da roma on enko ache ehun ye nam so yeah da yame ase so as DC edema de shewo Brem Not galamsey yakoso important de na wo ye ede afa ho yo mi da se mi chia etiefo nyina ene adwuma pa moye mo ni adwuma moye asom oman Ghana na to bisa me se galamsey a ekono de na meye afa ho a me wo ni ma be mienu miensa bi a me ka ho asem okay na didi kan tedem di kan madam ase me adwuma moye but isa edi yawo ewo Adom TV multimedia medi mo ho yawo bebre enye kakra obebusa me se aden ti se me kan me se galamsey ekoso
na atoyere nkyɛm si a ade a yɛ na biribi a yɛhyerɛ ne sɛ nsɛnkyerɛfoɔ yɛ na montom bo ase na munya information ne nyinaa yie ewie ansa na mode akɔ abɔnten da no mande atoyere nkyɛm si yɛ me wɔ ha adomfoɔ ne frɛ mo na mo frɛ me fi akra sɛ atoyere nkyɛm asi wɔ me district wanam so wɔ me district ha bibi enshi di o kind of so okay mo hold on finding out we who say no credit me frame back na mo pese me ba be kind of say mo do mabo mamanie me nim de e koso intimi ma enti monya de ben mo ntum bo ase but the news editor na small catch him say news de yentina so e buy na na e de ko in fact me di ya o kakra say ayentina so in the man report says 7 dead, 17 trapped, which is not true. I'll say it. Na baby, I make be America. Say, any part, say, we doing so that social menenum. A man for enya konya era dum TV no muti. Enya no kre. Any part a call assassinasi. Eko ye fuma gudie no. Na omuye du. Ena emunson ewuye. Na mama nya mereke tuwa bi na menchira die bi. Incident ni si amapa 9 a.m. 9 a.m. na incident ni si ye. Bra esi amapa 9 no. Galam say yes no ni indigent na wo no try say. Umbi yi adehie no. Epie. Omo bi amanye because omo dwuma ni senkrofo ho a. Omo dwuma ni ye ne stop wo. Enti amapa 9 na si ye no. Eno mi nipa miensa efi ase eno mdo mo call hospital obi o ma no mabusiafo afom obi o ma no mabusiafo afawom enti o mo tena so anti afi ada 7 na ne wase no abusiafo no si da bi ya nhwe ya ma police ne manfo anti a ya de hie no be kasa ase na se 4:45 eno mba Equiancy police station ebe report is under Nkoko division which is a number 4:45 na incident nesi amapa 9 a.m. na busia o se me kase me nim se omo ye galam se ya na se na nado pamo me e ho be bia me di ho yawo okay then o se sen o se obetima dwen so afa bremu no fo ho enu se wonim bremu no ba obe pecha me no aba bremu no fo ba bewe enna o pese o kire se bisi bia wo mamu bia so le me pa no dwale ya no afani se kan ene na yi no nam no re be bia galam se fo honorable unim say honorable yes sir unim say your responsibility say the four corners of your district you should be on top of issues are equals one so yes, I mean on top of each and every issue sir so adentina unye on top of galamsey course be bia amna bugumu mama kan chira o say okay baby bia me ti hono as DC me nim se galamsey equals from district ya no me ti so anamo if say me nim a eti unim da reporter na hold on we shall reporter na wo ha ne jamna yeah se baby a 90 call ye no ye park ka ye 90 over 2 hours ene call ye so bi an so won san fo an kwa kire say ye gudie wo ha there is no way so be hu so that it means say empadefo ehwe bambo nsem so ya ono mo for me dissect no emwa wo dwumadi a wodi mu because they are supposed to give you briefing about neyekoso on potem wonum it is say and now tina ka kire say unye aware say galamsey koso honorable ye serious o titi mama nkire wade baby a mo hye no baby a wo kan ye na me support o ye kan say community leaders no incident is here at 9 o'clock. Yeah. They decide not to tell anybody. I'm up at 9 a.m. Okay. Jai. Echo put me 4:30. And no bushing for. And no cry no me and son. And the bushing for from the Omoko. Now, what was I say? But the empress me clear and say, any panel yet 10. Okay. But essentially, I'm on top of issues. Let me name Juma May. Maybe I be a semi or muting can win you say, ye war in Cranasi and the Yentino. Baby, Omokoda hospital. You need I mean, baby, Omoda. Enra, I'm sorry to say, Enra Bako, I said, Fimaka Omako 8. Any part Bako, any part train rescue Bako. Another one, that was admitted in a Brem government hospital.
Another one so admitted in a kind of INI hospital, private hospital, only one brim. And the two never INI and about okay. Honorable, Mati Berasi, Yabeji na Nyami Adwamandi and what's not saying. Okay. Baby, some was Nemunya and Chilemu and Sana, Mudiako. Because they say, another Pamomia, may come and get himself on the Bakwana. Because when you say, free one more, Ben, you'll be a bet me deal with Galam. I think if you want your baby, but I say, Honorable Nana Damte, DC, the man, they will bring not. Mainstream war in a East region, I'm to send a tree and common. The Didia questions, your mind, Cabra Santos, so as I am watching, a best idea, share, or Benjamin Jumedia. Yakam.